Tak kok kowe ngimpi terus mbok lapo? Apa ana musuhe? Sik to, ora kok sing ngimpit. Aku ngimpit pisan ki lho awakmu ki. Lah kon lapo? Apa lapo? Ya ora. Aku pengen ngomong. Kowe nek ngomong nak gabut yo ana kanca PK, ya ayo PK menghibur wong, tapi aja plonga-plongo. Hiburlah penontonmu biar awet, biar seneng, cari materi. Cuman aja ngene, ono ngene. Penonton itu lama-lama bosen. Kamu itu muridku, tahu gak? Ya, jancuk malah di roasting gitu. Kamu muridku apa gak? Iya. Kamu dulu yang ngajarin lab siapa? Pajah. Kamu dulu yang ngajarin TikTok siapa? Pajah. Makanya jangan macem-macem. Tapi anu yang support Cak Percil, yang mengarahkan Cak Percil. Orang support, kalau orang mengajarkan itu sama. Yang penting kamu jangan lupa kacang, lupa kulitnya. Oh, datang PK guys, ngintip guys. Aku tahu ini kayaknya. Tetep layar teman-teman, tetep. Enggak bisa boleh usaha tuh. Tetep layar cah. Tetep gelang-gelang tokat. Orang rasa mikir gelang-gelang tokat, rasa mikir gelang-gelang tokat. Kamu bikinlah materi yang seneng. Orang masalah orang itu rezeki. Kau tengok ya, aku cuma ngomong. Cerita cangkeman kenyek. Cangkeman. Ngomong ya ora kesel cangkem ngomong ae. Saiki tak takok. Saiki kowe ngomong. Paus, kowe geber muni paus nak metu aku adus. Nah aku geber paus nggonku ana adus. Mari tak we. Ya, paus gede. Paus iki sing cilik lah apa-apa. Bisa metu ora? Paus. Paus cah. Lek aku enek paus pajadus. Lek aku enek paus pajadus. Ora metu kowe. Berarti ora metu. Saya hitung sampai 10 kok. Bentar aku ya, tak ngomong paus ya, sampai 10 tak hitung. 1, 2, 3. Paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Gak enek. Balik ini Jajal. Balik ini di topi 10. Gosek no. Ya, tak hitung ya. Hitungan ping 10, ngono. Lek enek paus kowe langsung adus tanpa nunggu akhir met, ya. Oke. 1, 2, 3. Paus. Isi loro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jono metu. Wah, gelis men. Orang metu wis liwat Mas Edi. Wis liwat Pak Edi. Hitungane wis. Ora iso. Hitungane wis. Adus. Wah, ora adus, wewe adus. Wah, adus, talent menye-menye. Kita hitung ya. Bener aku. 1, 2, 3. Paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Selesai wes. 9 setengah. 10. Adus kowe adus. Adus. Wes danutut. Kowe iki ra nutut ja. Musuhe. Ra nutut. Delon Edi Jaya Motor Denpasar Bali. Di follow rek. Kowe nak adus. Apa? Aku beratus bukan adus terus. Ngakon. Ono ki bapak siji bapak itu apa? Bukan adus terus. Sing sabar aja jual kesedihan. Aku dhewe debut kuantem iki. Suwek padahal lho. Nah, ini
gini Rek. Aku paling suka sama Pak Ija itu nyapa. Challenge nggak tahu menye-menye, ora separuh-separuh, nggak nanggung, ngono loh. Iki yes, kalau bisa aku akan paus di tempat aku biar ente mandi. Nah itu P10. 1, 2, 3 paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Nggak ada. Orene jah, orene. Saya tak ulangin nama wono. Paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi pause? Hitam. Ojo mamar paus toh. Berani masih pisan. Paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Modar. Oke, tepuk tangan buat Pak Edi Jaya Motor, buat semuanya yang nge-gift saya, yang sudah ngasih saya, terima kasih nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Hei! Hei! Tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar, matur nuwun. Kalah bedavul piye? Ya. Gelang-gelang tukan-tukan, tetap layar, gas, tetap layar, 1, 2, 3, gas, tetap layar teman-teman, gas, tetap layar, gelang-gelang tukan-tukan, gelang-gelang tukan-tukan, gas, tetap layar, gas, Eko kohon, terima kasih, gas, Cahyo Aji, terima kasih, gas, yes. Kasih paham sebelah. Bapak. Tetap layar. Siap. Enggak. Siap. Terima kasih Pak Edi, Mas Edi. Turut nggih, Mas, turut Pak Edi Jaya Motor. Halo Pak Bos, Pangeran Langit. Aku disiksa RT. RT Bos. Dah. Tak tulis Pangeran Langit, Tarman. Alah, pendiki pamer mobil. 25 mamar, 25 mamar. Orang tercapai tak tinggal turu megat ya. Penonton 1 kali lebih sampai kembang orang tercapai tak tinggal turu teh. Piye? Penonton 1K sampai kembang orang tercapai kok. Le puangnya yo ora duwe kembang lo, Jah. Kita omongin toh, PK itu sehari 3 kali, jangan terstop, penonton males. Kowe tak materi. Terima kasih Pak Bos, Pak Edi Jaya Motor, Denpasar, Bali. Kita omongin toh, PK Pak Edi Jaya Motor, Denpasar, Bali. Pak Edi ora nek wale. Ora wale-wale Pak Edi. Terima
terima kasih. PKB aku. Oh ya Cah. Kedina itu 1 kali. Aku dino saya nonton bosan. 2 hari materi. Terima kasih Pak Edi Jaya Motor Denpasar Bali. Wah, anu guys. Edi ning kono terus arep blas. Tuh, di follow rek. Biasanya Pak Edi ya pinter guys, biasanya pas-pas siji mesti rene guys. Jual kesedihan. Ini kok kalah aja. Orang apa-apa ya guys, sekali-kali murid menang. Santai wae, penting los. Nanti ku teles. Lah Cah,